Minu nimi on Deivi Gabriel, mina olen Narva Gümnaasiumi koolijuht ja minuga täna siin on Anastasia Ananina, kes on haridustehnoloogia, kes siis viib infotundi läbi vene keeles. Здравствуйте, приветствуем вас всех в нашей школе. И сегодня перед вами будет директор школы Дейви Габриэль и я, Анастасия Ананина, haridustehnoloog. Kõigepealt räägime lühidalt meie koolist, natukene sellest, kuidas meie koolis õppimine toimub ja siis liigume kohe sisseastumise protsessi, tingimuste juurde ja oluliste meelespeade juurde, mida siis tuleb 9. klassi õpilasel kooli sisse astudes meeles pidada. Немного расскажем о нашей гимназии и перейдем к тому, какие условия поступления в нашу гимназию и чего следует ожидать в следующем году. Narva Gümnaasium on siis riigigümnaasium, mis tähendab seda, et meie kooli pidaja on Haridus- ja Teadusministeerium. Tavaliselt linnakoolidel on siis Narva linn. Meie oleme selles mõttes autonoomsed, et meie kuulume otse Haridus- ja Teadusministeeriumi alla. Нарвская гимназия принадлежит цепи государственных гимназий, и нашим учредителем является непосредственно Министерство образования, в отличие от городских школ, где учредитель город, мы автономны и сразу напрямую связываемся с министерством. Koolis on kokku 540 õppekohta ja õpivad ainult gümnaasiumi õpilased siis igapäevaselt siin koolimajas. 10, 11, 12. Ja igas õppeastmes me nimetame neid G1, 10. klass, G2, 11. klass, G3, siis 12. klass. Ja igas õppeastmes on kuni 6 klassi ja kokku 180 õpilast. 10. klassidesse siis sellel kevadel me võtame ka 180 õpilast vastu, mis teeb 6 klassikomplekti. В школе только гимназические классы 10, 11, 12 или Г1, Г2 и Г3. Всего в школе 540 учебных мест и на каждую параллель по 108. В каждом классе по 30 человек, соответственно, 6 классов на параллель. В этом учебном году мы набираем очередные 180 учеников для того, чтобы сформировать новые 6 учебных классов. Nüüd natukene selle kohta, et mis kool me üldsegi oleme või miks kaaluda tulla Narva Gümnaasiumisse või vastupidi, miks mitte tulla Narva Gümnaasiumisse. Sest tegelikult on oluline see, et iga 9. klassi õpilane teeb ise enda jaoks selle õige valiku. On see valik Narva Gümnaasium, on see munitsipaalgümnaasium, on see meie naaberkool, on see kutsekool. Et on oluline, et te ise saate aru, et mis põhimõtteid ja mis väärtusi kannab see kool, kuhu te hakkate kandideerima ja kus te 3 aastat õpite. Kui te täna tunnete, et okei, no see Narva Gümnaasium, no ei ole minu kool, see on täitsa okei. Et selle jaoks te oletegi siin, et teha ise enda jaoks õige valik ja meie ka täna siin ei ütle, mis see õige valik on. Selleni te peate ise jõudma. Наша сегодняшняя встреча посвящена тому, чтобы рассказать вам, что такое Нарвская гимназия, для того, чтобы вы смогли сделать осознанный выбор дальнейшего пути и выбрать именно ту школу, которая подойдет именно вам. Мы не говорим сразу, что Нарвская гимназия подходит всем. Вы должны рассмотреть различные варианты и выбрать тот самый путь, который подойдет вам больше всего. Ja meie koolis on fookuses siis selgelt akadeemilise gümnaasiumihariduse omandamine. Et meie ootus on gümnasistile, et ta tuleb siia kooli õppima ja meie õpetajatega igapäevaselt siis anname endast maksimumi, et seda õppimist toetada. Mitte lihtsalt see, et te omandaksite fakte, vaid see, et teil tekiks terviklikum arusaam maailmast, kuidas erinevad õppeained on seotud ja fookusega sellele, et te 3. aasta lõpuks hiljemalt saaksite aru, millises suunas te soovite edasi õppida, millisesse ülikooli, millisele erialale, millisesse kõrgkooli te soovite astuda, soovite te õppida Eestis või soovite te õppida välismaal. Ja meie kui kooli ülesanne on seda protsessi siis toetada läbi erinevate tegevuste, näiteks läbi mentorluse ja mentorluse siis küpsuseksami. Основной фокус нашей гимназии – это сильное академическое гимназическое образование. Мы ждем сюда учащихся учиться, и в течение 3 лет мы обещаем всестороннюю поддержку вашей учебы, а также поможем выбрать дальнейший путь.
по крайней мере, к концу 12 класса у вас будет определенное понимание того, куда вы хотите дальше двигаться, где вы хотите учиться, хотите ли вы поступать в университет, в гимназии, в Эстонии или где-то за границей. И у нас всесторонняя поддержка, например, менторство, которое в течение всех 3 лет поддерживает карьерное развитие учащегося, и экзамен на зрелость, который в tечение 3 лет также помогает развивать все необходимые качества, которые необходимы ученику для поступления. Ja mida ma veel tooksin välja, on see, et ma hiljem tuleb sellest juttu ka, aga ma julgen täna siin, olles siin koolis 4 aastat töötanud, öeldada küll, et Narva gümnaasiumi õpetajad on professionaalid ja teevad oma tööd suurepäraselt hästi ja nad tõesti pingutavad iga õpilase edu nimel. Olgu see siis edusammud eesti keeles või olgu see olümpiaadideks ettevalmistus, olümpiaadidel osalemine, et siis õpetajad on pühendunud ja see koostöö annab siis tulemust, kui õppija ka pingutab ja tuleb siia, et õppida ja häid tulemusi siis saavutada. Также хотим отметить, что у нас очень профессиональный педагогический коллектив, который нацелен на развитие любого ученика и занимается этим как поддерживая развитие эстонского языка во время уроков, так и во внеурочной деятельности, и во время перемен, а также направляя учащихся в олимпиадной деятельности, в различных конкурсах, или просто помогая им дорасти до нужного уровня, чтобы сдать качественно экзамены по математике, эстонскому и английскому. Nüüd räägime natuke praktilisemast poolest. Ehk siis õppekorraldusest, et milline näeb iga päev Narva gümnaasiumis õppimine välja. Hästi lühidalt on ühele visuaali slaidile siis pandud kogu õppekorraldus. Meie koolis tunnid on 70 minutit, et põhikoolis tavaliselt on 45 minutit, 70 minutit tunnid on siis natukene pikemad, aga nad ei ole liiga pikad. Kui te lähete ülikooli, siis teil loengud on 90 minutit. Ehk siis pikemad tunnid ka sellepärast, et te gümnaasiumis juba ka valmistute selleks, mis teid ülikoolis ees ootab. Ehk siis pikemad tunnid. Ühes päevas see tähendab seda, et kui teil muidu oli põhikoolis, eks ole, kõige rohkem 8 tundi päevas ja mõnikord need 8 tundi olid 8 erinevat õppeainet, siis gümnaasiumis saab teil olla maksimaalselt 5 tundi päevas. Ehk siis 4-5 tundi on õpilastel see keskmine. Mõnikord on see 4-5 tund valikkursused, mida siis õpilane ise otsustab, kas ma valin või valin hoopis teisel perioodil. Ehk siis õppijal on ka see vabadus natukene disainida oma siis tunniplaani ja päevakava sellest vaatest. Ehk siis tunnid pikemad ja vähem paralleelselt toimuvaid erinevaid aineid. Et kui muidu teil on tunniplaanis põhikoolis paralleelselt mingi 20-21 ainet jookseb tunniplaanis, mida te samal ajal õpite, siis gümnaasiumis on need 11-12 kursust, mis ühe perioodi peal. Ehk siis õppekoormus on selle võrra väiksem. Te keskendute vähematele ainetele, aga lühema ajaperioodi jooksul. Поговорим немного об организации учебного процесса в нашей гимназии. В отличие от основных школ, где уроки длятся 45 минут, наш урок длится 70 минут, что все еще не 90 минут, как в университете, но уже такой переходный период, переходный процесс для того, чтобы привыкнуть к более длинным урокам. И почему еще была выбрана такая продолжительность уроков? Для того, чтобы уменьшить немножко нагрузку учащихся в течение дня. Если раньше в гимназии могло быть 7-8 уроков по 45 минут, и все эти уроки были разные, то здесь максимально в гимназии у вас будет 5 разных уроков, потому что наш учебный день помещает в себя максимально 5 уроков. И одновременно с этим наша программа в течение года построена так, что у нас не идут все предметы круглый год, то есть мы концентрируемся в течение периода на 11-12 предметах, и учащимся проще в течение одного периода сконцентрироваться на меньшем количестве предметов в течение дня, на меньшем количестве даже домашнего задания, и тем самым углубиться в них и дать возможность себе заняться чем-то еще, может быть, в послеурочное время. Но по программе мы проходим ровно то же самое количество курсов, которые необходимо в течение года пройти. Ja ühes õppeaastas on 3 õppeperioodi.
enamasti osad õppeained jooksevad, mida on rohkem, näiteks matemaatika, need on üks selline 5-6 nädalat kursus lõpeb, 5-6 nädalat kursus lõpeb ja nii edasi, aga enamus ained siis jooksevadki näiteks bioloogia, üks periood on bioloogia, periood saab läbi, pannakse bioloogia hinne välja ja nii edasi. Järgmine periood ei ole võib-olla, aga kolmas jällegist on. Et gümnaasiumis on natukene siis erinev siis põhikooli siis sellisest õppekorraldusest. Ja lisaks võib juurde mainida seda, et juunikuus toimub koolis ka valikkursuste nädal. See on vahetult enne koolivaheajale minekut, kus siis õpilased saavad valida nii siin Narva gümnaasiumist kursuse 1 nädalaks kui Narva Eesti gümnaasiumist, kellega me teeme koostööd, ja teistest riigigümnaasiumitest siis üle Eesti. Ehk siis ongi võimalik võtta valikkursus ja sõita nädalaks ajaks näiteks Tallinnasse või Saku gümnaasiumisse õppima, mis on ka riigigümnaasium. Et selline võimalus on ka olemas. Год, как и в основной школе, разделен на 3 периода, но это не значит, что в конце каждого периода по всем предметам у вас будут оценки. В гимназии учеба организована несколько иначе, и предметы разделены на курсы, и каждый курс продолжается 22 контактных часа. И как только заканчивается определенный курс по какому-то предмету, выставляется оценка. Соответственно, чем интенсивнее идет предмет, например, математики у нас очень много, и поэтому математика заканчивается один курс за 5 недель. То есть каждые 5 недель будет выставляться оценка. Да? Или, например, биология, которая будет длиться сразу 3 месяца, и только по окончании 3 месяцев в конце периода будет поставлена курсовая оценка. Это не новшество никакое. В общем и целом так всегда была организована учеба в гимназии. Это не беспрерывное обучение в течение года. Это курсы, которые потом влияют на основную оценку, на выпускную оценку в 12 классе. И также у ребят есть возможность на последней неделе учебного года, а именно это первая неделя июня, участвовать в неделе предметов по выбору и выбрать какой-то предмет, который бы они хотели проходить как в нашей гимназии, так и в школах-партнеров. То есть это и НЭРК, Норвежский гимназиум, так и школы по всей Эстонии. Можно поехать и в Таллин, или в какую-нибудь, может быть, сельскую школу, которая предлагает какие-то интересные курсы по выбору. И с прошлого раза еще не сказала, ребят, есть возможность немного формировать свой учебный план в течение недели, потому что есть 2 дня, когда на 4-5 уроках у ребят тоже предметы по выбору, и здесь есть свобода выбора. Если ты выбираешь этот предмет, то у тебя есть этот урок. Если ты не выбираешь, то у тебя в какой-то период свободное время в это время. В следующем периоде дается возможность выбрать другие предметы по выбору, и ты тогда формируешь свою немножко занятость, выбирая или не выбирая что-то. Ja me natuke ruttasime teemadega ette, aga 10. klassi õpilasel on kas 3 või 4 kohustuslikku valikkursust gümnaasiumis, mida ta peab valima 3 aasta jooksul. Pluss moodulid, nendest me räägime hiljem siis. Ehk siis tavaliselt õpilane tuleb kooli ja siis mõtleb, et et ma hakkan hästi palju valima igasugu huvitavaid kursusi ja siis valitakse see üks kursus ära ja siis saadakse aru, et tegelikult ma ei taha nii palju valida, ehk siis tehakse juba nagu neid valikuid teadlikumalt siis, et üks kursus on ikkagi, ta on päris suur õppemaht ja võib-olla see ongi algselt selline, sest meie koolis, kui sa nagu valid, sa pead võtma ka vastutuse. Ei saa niimoodi, et ma valin, siis ma 1 tunnis käin, siis mõtlen, see on jube jama, ma ei taha seda. Et tegelikult sa oled valinud, siis tegelikult tuleb see kursus lõpetada, tuleb see kursus edukalt lõpetada, sest valikkursus, see seisab üksinda. Kui matemaatika seisab, eks ole, seal 17 kursust, siis valikkursus seisab üksinda, mis tähendab, et see üks hinne, see läheb otse lõputunnistusena. Et iga valik, iga otsus, mis te teete, kui te gümnaasiumi tuleb, mõjutab seda, kuidas te gümnaasiumi lõpetate. Et üks valikkursus teid ei huvita, sooritate halvasti, saate näiteks 3, siis see läheb, lõputunnistus on juba, kes tahab 4-5 lõpetada või tahab hõbemedalit või kuldmedalit, siis nagu on juba tunnistus ära rikutud tegelikult 10. klassis. Et need on need asjad, millele gümnasistid peavad mõtlema. И с одной стороны, у всех учащихся в нашей школе есть свобода выбора тех предметов, которые они хотели бы взять дополнительно. С другой стороны, есть и ответственность за свой выбор.
Если ты выбрал какой-то предмет, то ты должен пройти его до конца. И здесь каждый гимназист должен понимать, что любой выбор в течение всех 3 лет, даже если он был сделан в начале 10 класса, в самом начале 10 класса, уже влияет на результат, который вы получите в аттестат, потому что все предметы, результаты за все предметы, они уходят в аттестат. И если математика длится все 3 года, и все оценки влияют на то, что вы получите в 12 классе, то один предмет из 10 класса сразу же идет результатом в аттестат. Поэтому здесь стоит не только делать осознанный выбор того, что вы действительно хотите изучить, но также и подумать, какого результата вы хотите достичь в этом предмете, потому что если кто-то задумывается о получении золотой, серебряной медали, любой результат сразу же влияет на то, получится эта медаль или не получится. ja päevakava siis järgmisel õppeaastal on järgnev. Ehk siis esimene tund algab kell 9. Nii nagu on teada, siis Haridus-Teadusministeerium muutis määrust ja koolipäeva algus lükati edasi ja ka meie lükkasime 15 minuti võrra koolipäeva alguse edasi. Ehk siis esimene tund algab kell 9 ja viimane tund siis lõpeb 16.15. Praegu lõppes kell 4, 5 tund, et järgmine aasta lõpeb 15 minutit hiljem. Ja mis on veel oluline on see, et konsultatsioonid toimuvad meil hommikuti, ehk siis kui õpilane on puhanud, kui ta ei saa mingist teemast aru, on tal võimalik tulla õpetaja juurde konsultatsiooni, saada täiendavat tuge. Nüüd, mis on erinev, on see, et konsultatsioonides meil ei toimu järelvastamist. Et konsultatsioon on ainult õppimiseks. Lähen harjutan, lahendan matemaatika ülesandeid või küsin, ma ei tea, keemias selgitusi. Järelvastamised meil toimuvad eraldi, tsentraalselt, õpilane registreerib, eraldi klassiruumis, viiakse seda läbi. Ehk siis need 2 asja on meie koolis siis eraldi ja lahku viidud. Это расписание рабочего дня для разных параллелей. Оно незначительно тем, что у ребят в разное время обед. И со следующего года в соответствии с требованиями Министерства образования и требований по здоровью учебный день будет начинаться с 9 утра, то есть первый урок будет начинаться в 9. Это всего на 15 минут позже, чем у нас в этом году. У нас и начинались они не сразу в 8-8:45, но у ребят зато есть время сразу с утра посетить консультации по любым предметам, где они могут получить дополнительную поддержку, практику вместе с учителями, при поддержке учителей. На консультациях у нас не происходит исправление работ, за исключением устных каких-то ответов, так как исправление у нас проходит после уроков и централизованно. Ребята регистрируются на исправление, они проходят в 3 кабинетах. У нас определенная структура, которая работает хорошо. И все вместе, те, кто зарегистрировались, они пишут разные работы, которые им необходимы. Nii, aga nüüd räägime sellest kõige olulisemast, mis siis on sisseastumise tingimused ja mille alusel me võtame õpilasi siis gümnaasiumisse vastu. Kõige olulisem on see, et teil peavad olema rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded. Rahuldavad tähendab vähemalt 3. Kui tunnistusel kellegil on juhtumisi 1-2, siis Narva gümnaasiumisse kandideerida ei saa. Ja mida me arvestame vastuvõtul on kõik põhikooli lõputunnistuse kohustuslikud kursused. Mis siis tähendab seda, et me ei arvesta näiteks teie valikkursusi või mida kool on ise öelnud, et see on kooli kohustuslik kursus. Riiklikult kohustuslikud kursused, nende keskmist hinnet siis vaatame. Ja lisaks siis põhikooli lõpueksamite tulemusi. Ja seda siis matemaatikas ja eesti keeles teise keelena või eesti keeles, siis sõltuvalt, millise põhikooli õpilaskandidaat on lõpetanud. Ja samuti 3. aspekt, mida me arvestame, on tutvumisvestlus, millest me natukese aja pärast kohe ka räägime. Теперь перейдем к самому интересному, к условиям поступления. Для того, чтобы поступить в нашу гимназию, у вас должны быть удовлетворительные оценки в вашем аттестате. Удовлетворительные значит 3, 4, 5. То есть если в аттестате есть оценки 2 или кол, то, к сожалению, кандидировать к нашу гимназию невозможно. И мы учитываем среднюю оценку по обязательным предметам
в основной школе. Если вдруг у школы есть какие-то дополнительные предметы, которые они прописывают в своей программе, мы не учитываем их в среднюю оценку. Также мы учитываем результаты экзаменов по математике и эстонскому языку. Это может быть эстонский как второй язык или эстонский язык. И каждый учащийся обязан пройти собеседование на эстонском языке, но собеседование мы не оцениваем. Мы немножко попозже расскажем, в чем именно состоит смысл собеседования. Ja kuidas moodustub siis koondtulemus ehk siis kuidas tekib sisseastumise süsteemis pingerida. Kõige suurem kaal on põhikooli lõpueksamite tulemus. See on 75%. Ehk siis see, kuidas teil läheb eesti keeles ja matemaatikas, määrab täna suurel määral ära selle, kas ja kuhu gümnaasiumi te siis saate õppekoha pakkumise. Ja 25% moodustab teie keskmine hinne. Ehk siis põhikooli lõputunnistuse kohustuslike kursuste keskmine hinne. Ja nii nagu me ütlesime, et siis tutvumisvestlust ei hinnata ja tuli ka küsimus registreerimise juures, et miks ei hinnata. Ja vastus on tegelikult lihtne, et me oleme nende aastate jooksul näinud, et sisseastumisvestlus nii-öelda objektiivselt hinnata on hästi keeruline. Et me hindame seal siis õpipädevust ja kultuuri- ja väärtuspädevust. Ja ühe õpilaskandidaadi jaoks on maksimaalselt selline 15-17 minut. Ja selle aja jooksul on väga keeruline neid pädevusi hinnata. Ja me tegelikult nägime ka seda, et on hästi lihtne sisseastumisvestluseks valmistuda ja tulla rääkida meile ükskõik mis juttu. Seda juttu, mida me ootame. Mitte seda, mida päriselt õpilane tunneb. Ja mida me nägime, oli see, et oli õpilaskandidaate, kes rääkisid ennast kooli sisse, sest nad on lihtsalt väga hea jutuga, nendel on väga head sotsiaalsed oskused, aga neid me tegelikult ei tahtnud mõõta. Ehk siis madalamate õpitulemustega, aga hea jutuga noored said sisse, aga noored, kes olid tegelikult põhikoolis pingutanud, neil olid head õpitulemused, aga võib-olla nendel ei olnud nii head sotsiaalsed oskused ja see oskus ennast müüa, head juttu rääkida, nemad kahjuks jäid mitmetel aastatel õppekohast meie koolis ilma. Selleks, et ikkagi tasandada, gümnaasium on õppimise koht ja õpilane, kes on põhikoolis õppinud ja pingutanud, siis see ei peaks jääma gümnaasiumi ukse taha. Et see on see taust lihtsalt. Большую часть результата вашего поступления будут составлять ваши результаты за экзамены 75% и 25% средняя оценка аттестата. То есть максимум 100%, но потом я скажу, почему еще можно чуть больше. И опять же, обратим внимание на то, что мы не оцениваем собеседование. Мы пришли к этому только в этом году. В прошлые годы мы оценивали и, обсуждая, все вместе решили, что объективно оценить очень сложно его. И чтобы избежать ситуации, когда успех не умеет, грубо говоря, себя прорекламировать, или он не такой общительный, да, но старательный и готов учиться, он не получает гораздо более низкие баллы и не получает место в гимназии, а ребенок с более низкими результатами академическими, но способный активно общаться, себя проявить на этом собеседовании проходит, мы решили дать всем равные возможности в этой ситуации и использовать собеседование для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы посмотреть, какие умения к учебе есть у ребят, насколько культурно они развиты, что их интересует, какие они сами по себе. И это снизит тоже с ребят немножко нагрузку. Возможно, они перестанут готовиться к собеседованию и вызубривать какие-то тексты, а начнут говорить про себя так, как оно есть, начнут показывать себя по-настоящему. Ja üks oluline moment veel juurde, et kuna vestlus toimub eesti keeles, siis kui me vestlust hindasime, siis me nägime seda, et õpilane, kelle eesti keele oskus ei olnud nii hea, siis aga tegelikult ta loeb palju, ta on väga kultuurse maailmavaatega, ta mõtestab oma õppimist, siis tegelikult ta ei suutnud nii hästi eesti keeles rääkida sellest kõigest tegelikult. Ja me nägime, et see ka natukene pidurdab, et vastuvõtukomisjon peab hindama seda, mida ta kuuleb eesti keeles.
aga et me ei saanud nagu objektiivset pilti sellest noorest inimesest ja seetõttu me otsustasime, et me vestlust ei hinda 10. klassis, vaid me kasutame seda vestlust siis tutvumiseks. Также хочется добавить, что так как собеседование проходит на эстонском языке, то это тоже добавляло такой необъективности, да, то есть, возможно, ребенок и мог бы на русском языке рассказать о себе гораздо больше, но он недостаточно владеет этим языком, поэтому проявляет себя несколько хуже, чем тот, кто владеет гораздо лучше и может наговорить гораздо больше. Поэтому решили мы уйти от оценивания, сделали просто для знакомства. Для знакомства не только с нашей стороны, но и со стороны учеников тоже. То есть, когда вы придете к нам на собеседование, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь. Выбор делаем не только мы, но и вы тоже. Nii, ja Anastasia põgusalt hakkas rääkima, et tegelikult ei ole võimalik saada kokku 100%, tegelikult on võimalik kokku saada rohkem. Ja nüüd on eritingimused, mille eest õpilaskandidaat kandideerides võib saada siis lisapunkte. Ja esimene kõige lihtsam punkt on see, et kui õpilaskandidaat lõpetab põhikooli kiitusega, siis on tal võimalik saada kohe 3 lisapunkti. Ehk siis oletame, et õpilaskandidaadi keskmine hinne on seal 5, aga võib-olla eksamid ei lähe nii hästi, näiteks tuleb närv sisse või mis iganes, siis on võimalik saada 3 lisapunkti siis juurde. Как я уже сказала, можно получить больше, чем 100%. И самый такой простой вариант – это если у вас закончена основная школа на отлично, то мы уже автоматически видим, что школа закончена с отличием, и добавляется 3 пункта при поступлении тем, кто достиг такого великолепного результата. Ja meie, ehk siis kool, kuhu te kandideerite, saab need andmed EHIS-est. EHIS on Eesti hariduse infosüsteem. Ehk siis õpilaskandidaat, kes kandideerib, tema ei pea ise mitte midagi esitama. Me räägime sellest hiljem ka siis. Ehk siis meie saame need andmed kätte, meie vaatame, need õpilased kiitusega lõpetanud ja sisestame. Ja see sisestamine toimub vahetult enne, kui hakatakse õppekohti pakkuma. Õppekohti hakatakse 9. juunil pakkuma, sest põhikoolid peavad 3. juuniks sisestama ära õppenõukogu otsused. Kui põhikool oma töö ära teeb, saame meie hops EHIS-est andmed kätte ja saame oma süsteemi siis sisestada. Еще раз скажу, для этого не надо ничего предоставлять, так как школа к 3 июня предоставляет все данные о том, как ребята окончат 9 класс. Там сразу же будет пометка, что кто-то закончил с отличием, и мы уже из EHIS-а увидим эту отметку и сами добавим баллы ребятам, у которых достижение. Nii, lisaks on võimalik saada lisapunkte olümpiaadidel edukate tulemuste eest, heade tulemuste eest siis. Ja mis need head tulemused on? Piirkondlikul olümpiaadil, ehk siis Narva mõistes on see Narva linna aineolümpiaadil 1. kuni 3. koha eest on võimalik saada siis 5 lisapunkti ja kui õpilaskandidaat on olnud edukas riiklikul olümpiaadil 1. kuni 5. koht, siis mingis konkreetses õppeaines, siis on võimalik saada lausa 7 lisapunkti, mis tõenäoliselt ka võib garanteerida siis kooli vastuvõttu. Ja lisapunktide arvestamiseks, nüüd see on see koht, kus peab õpilaskandidaat ise tõendama seda. Siis, kui ta hakkab esitama sisseastumisavaldust, siis tal on selline koht, kus ta saab laadida üles kas dokumendi, panna veebilingi, mis siis tõendab seda, et õpilaskandidaat on selle tulemuse saavutanud. Ja mis need tavaliselt on, et kui on ikkagi riiklikul olümpiaadil osaletud, siis on Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel on tavaliselt need põhikooli andmed samamoodi olemas, seal piisab lihtsalt, kui õpilaskandidaat lisab selle lingi meile, kus lingi peal on, et me näeme õpilaskandidaadi nime, me saame ise seda kontrollida. Kui see on linnaolümpiaad, siis saab küsida koolilt, teie tänaselt põhikoolilt, näiteks kinnituskirja, et nemad kinnitavad, et te olete osalenud ja millise tulemuse, millisel olümpiaadil siis saavutanud, sest ma tean, et linnaolümpiaadidel saadetakse koolidesse need nimekirjad Exceli tabeliga. Või siis mõnel muul moel on see kas või ekraanifoto, kui me näeme, et me tahame lisainfot, siis kool pöördub teie poole ja saab seda siis küsida. Ja mis on oluline on see, et lisapunkte olümpiaadide eest ei summeerita. Ehk siis, kui te olete olnud hästi tubli ja teil on mõlemad tulemused, et siis 5+7 ei saa, et te saate ainult kas 5 või 7 ja meie arvestame alati seda kõrgemat tulemust siis vastuvõtul. Второй вариант, как получить дополнительные пункты, это участие в Олимпиаде и высокие места.
в этих олимпиадах. А конкретно первые 3 места, если это местная олимпиада, это может быть как город Нарва, так, ну и Перконт, это может быть и Давирума, иногда немножко шире он. И тогда 5 дополнительных пунктов за эти места. И если это на государственном уровне проведенная олимпиада, то первые 5 мест дают 7 дополнительных пунктов. Мы не суммируем пункты, то есть если вы настолько гениальны, что у вас много разных олимпиад, то самое большое достижение берется зачет, и мы добавляем либо 5, либо 7 пунктов. Ну, если оба существуют, то, конечно, 7. И в общем и целом считается, что если вы участвуете в Олимпиаде, если у вас есть такие достижения, то это практически гарантирует вам поступление. И здесь необходимо предоставить документы о том, что у вас есть какое-то достижение. Это может быть как ссылка со страницы Тартуского университета, где выкладываются результаты государственных олимпиад, так и подтверждающее письмо от школы, где говорится о том, что да, действительно, в такой-то олимпиаде у ученика было достигнуто такое-то место. И это может быть отсканированный туннистус, который подтверждает это. Вы присылаете эти данные. Если у нас возникнут какие-то дополнительные вопросы, мы уточним. Если нет, значит, мы просто зачислим эти пункты в ваш... Ja tutvumisvestlusest siis hästi-hästi lühidalt, et tutvumisvestlusel osaleb õpilase kandidaat, lisaks 2 kuni 2 siis, või tähendab vähemalt 2 vastuvõtukomisjoni liiget ja sisseastumisvestlus siis viiakse läbi eesti keeles. Kutse sisseastumisvestlusele te saate läbi sisseastumine.ee süsteemi. Ja nüüd hästi oluline on see, et või sellel tutvumisvestlusel osalemine on siis kohustuslik, kui te sellele vestlusele ei ilmu sellel ajal, mis teile on süsteemis saadetud, siis, ja et ei ole teavitanud kooli, et ei saa tulla mingisugusel adekvaatsel põhjusel, siis meie jaoks läheb automaatselt tabelisse ristike ja mis tähendab seda, et me teie kandideerimise süsteemis siis nii-öelda tühistame, ehk siis sellega, et ei ilmu vestlusele, loobute te oma õppekohast. Ja seda nagu tagasi pöörata enam ei saa siis. В собеседовании, в беседе участвует ученик и, по крайней мере, 2 члена комиссии. И несмотря на то, что мы его не оцениваем, оно обязательно. И мы приглашаем на собеседование в определенное время, в определенный день. И если учащийся не появляется и не сообщает нам о том, что есть какая-то причина, что он не может все-таки прийти в это время. Если причина есть, мы, понятное дело, переносим, находим другую возможность встретиться. Если нет этого оповещения, к нам просто не приходит учащийся на собеседование, то тогда в системе появляется крестик о том, что собеседование не пройдено, и, к сожалению, тогда учащийся выпадает из борьбы за поступление. Kui see aeg, mis teile süsteemis pakutakse, ei sobi, siis on teie ülesanne kirjutada läbi sisseastumise süsteemi meie koolile. Meie vastuvõtutöötaja näeb seda infot ja saab teile pakkuda uue vestlusaja. Et oluline on see, et te annate ise koolile märku, et vabandust, ma ei saa sellel ajal tulla, et kas te saate pakkuda uue aja. Aga te peate tegema seda enne selle vestluse toimumist. Kui see vestluse hetk kätte jõuab, ja selles mõttes adekvaatne põhjus on ka see, et mõnikord me ärkame hommikul ja me ei tõuse voodist, me oleme haiged. Siis ka, et annate ise või annab lapsevanem, ema, isa kohe teada koolile. Et kui te annate kohe teada, siis loomulikult me arvestame seda, leiame uue aja ja võimaluse, et mitte tühistada seda kandideerimist. То есть еще раз проговорим, что если вам не подходит время, если что-то случилось, вы проснулись и, не знаю, заболели, например, то просто нужно сообщить до собеседования о том, что вы не сможете сегодня прийти, или это конкретное предложенное время вам не подходит, и вы нуждаетесь в другом предложении. И тогда обязательно решено, и будет найдено другое время для проведения бесед. Ja mis on siis, millest me tutvumisvestlusel räägime? Me tegelikult räägime natukene õpilaskandidaadi ootustest gümnaasiumile, ehk siis ootustest meile. Meie koolina räägime ootustest õpilaskandidaadile, ehk siis see vestlus on kahesuunaline. Et õpilaskandidaadil on võimalus tutvuda kooliga ja meie tutvume teiega. Ja selle vestluse jooksul me räägime sellest näiteks kas ja kui palju te teate üldsegist meie koolist, et kui te ütlete, et te soovite meie kooli tulla, siis te võiksite midagi teada, mida me siin koolis oluliseks peame,
milline on selle kooli kultuur näiteks. Noh, oletama, lihtsalt toon hästi sellise drastilise näite, et kui õpilaskandidaat tahab tulla siia kooli, sest me pakume hästi palju huviringe näiteks, siis me ei paku. Me ei paku, see ei ole see koht, et meie pakume enamus sellistest rekreatiivsetest tegevustest läbi valikkursuste. Näiteks õhtuti toimub zumbakursus, mis võiks öelda, et see on ka huviring, aga meil on ta arvestatud õpilasel kursusena, ehk siis on jooga, siis on saalihokki, saalihokki on huviringina meil, ehk siis on võimalik tegeleda selliste loov- ja spordialadega valikkursuste raames, aga meil ei ole pakkuda suurt laia valikut huviringe, sest et see ei ole täna meie kooli fookuses. Ehk siis õpilaskandidaat võiks natukene teha tausta, selleks on erinevaid võimalusi, infotund, õpilasvarjunädalad, kus on võimalik tulla meie õpilastega siis koos veeta koolipäev siin koolis. Ma usun, et kõigil on sõpru-tuttavaid Narva gümnaasiumis, kelle käest saab küsida. Õpilased teavad kõige paremini, kuidas tegelikult siin koolis õppimine käib ja nemad näevad just seda vaadet, mis on õppija vaade. В первую очередь во время собеседования мы знакомимся, как мы знакомимся с учащимся, так и учащиеся знакомятся с нами. И как мы спрашиваем у ребят, почему они хотят прийти в нашу гимназию, так и они могут спросить, что наша гимназия может дать им конкретно по их конкретному запросу. И Теви привела такой пример, что если мы спросим у вас, да, почему именно Нарвская гимназия, и в ответ получим, что здесь разнообразие разных кружков, то, к сожалению, это не так, да? У нас есть кружки, но это не основной наш фокус, как мы уже сказали, академическая деятельность для нас первостепенна. И у нас есть, конечно, кружки, но они проходят зачастую в рамках предметов по выбору. Например, такие предметы по выбору, как зумба и йога, да, они у нас есть. Они не кружковая деятельность, это все-таки предмет, который надо обязательно пройти. В виде кружков стоит, конечно, отметить, что у нас есть зальный хоккей, у нас есть шахматы, у нас в этом году есть кружок, где ребята занимаются творчеством и при этом психологически осознают себя, да, то есть психология вместе с творчеством связана. Но широкий выбор кружков мы не предоставляем. Поэтому поговорите со своими друзьями, которые уже учатся у нас, приходите к нам на День тени, узнайте о нашей школе побольше, и тогда вы поймете, почему именно мы нужны вам. Ja mis me veel tutvumisvestlusel teeme, et me natuke küsime selle kohta, millised on teie huvid, mis teid huvitab, mis teid ei huvita. Ootustest rääkisime ja komisjoni liikmed teevad ka märkmeid vestluse ajal ja ma põhjendan ka, miks me teeme neid märkmeid. On sellepärast, et saada infot teie kohta, et kui te astute meie gümnaasiumi, siis me teame natukene rohkem. Me teame näiteks, et kes on muusikaliselt andekad, kes tahaksid näiteks koolibändi astuda või kes tunnevad, et nad võiksid, on head, tugevad spordis või kes tahavad helitehnikas kätt proovida. Ühesõnaga, me kogume infot teie kohta selleks, et paremini valmistuda selleks, kui te meie kooli astute. Ja lisaks siis, kui klasside moodustamisest ma pärast räägin, siis meil koolis klassijuhatamist ei ole, meil on mentorlus. Ühel klassil on 2 mentorit, ehk siis 30 õpilast, pooleks 15 õpilast, 1 mentorgrupp, 15 õpilast, teine mentorgrupp, 2 mentorit. Siis me kasutame seda taustinfot mentorgruppide loomise. Ehk siis see, kuhu mentorgruppi õpilane kuulub, siis me natuke oleme siin katsetanud seda huvide põhist jaotamist. Või sellel aastal ma saan öelda, et kui sisseastumisvestlusel tuli välja, et on lahutamatud sõbrannad, kes kandideerivad ühte samasse programmi ja nad on tõesti põhikoolis koos olnud ja nendel on väga tugev side ja kui me saame selle info sisseastumisvestlusel kätte, siis kui meil on vähekenegi võimalik, nad kandideerivad samasse programmi sarnaste õpitulemustega, siis loomulikult me saame nad panna ühte klassi, ühte mentorgruppi, et toetada seda kõike kohanemist uues koolis ja nii edasi. Aga siis peaks see info vestlusel ka välja tulema, et me saaks sellega arvestada. Также во время беседы мы хотим узнать, что вас интересует, какие у вас хобби, может быть, какие-то серьезные занятия, спортивные, музыкальные, художественные. Мы записываем, мы конспектируем это для того, чтобы потом
учитывать это при распределении ребят на менторские группы. И про распределение по классам мы скажем чуть позже, но когда уже класс сформирован, у нас нет классных руководителей, у нас есть 2 ментора на 1 класс. У каждого ментора половинка, 15 человек. И учитывая интересы, мы стараемся разделить класс по интересам. То есть ребята, которых будет объединять что-то, которые, может быть, вместе пойдут в нашу школьную музыкальную группу, Коли Бенд, да, у нас есть. Что тоже, кстати, не хуверинг, а предмет по выбору. Или, например, спортсмены, которые могли бы активно участвовать в спортивных соревнованиях и представлять школу, или в спортивных соревнованиях, которые школа устраивает внутри школы для того, чтобы как-то необычно провести, например, наш день рождения, когда и учителя, и ученики соревнуются в волейбольной битве друг с другом. Но если вдруг у кого-то есть очень сильное желание быть вместе со своим другом, подругой, да, в одной менторской группе, мы обязательно это учитываем. Если ребята кандидируют по одному направлению, что тоже важно, и мы об этом поговорим, то тогда, и они находятся в одном классе, соответственно, поэтому, то тогда, конечно, даже если их интересы разнятся, то они по желанию будут в одной менторской группе для того, чтобы поддержать это чувство безопасности, не знаю, или того, что рядом находится... Nii, kui te esitate sisseastumisavaldust, siis tuleb teil valida õppeprogramm. Õppeprogramm tähendab seda, mis mahus, milliseid aineid te õpite eesti keeles või siis muus keeles. Täna teile anti kaasa infovoldik ka, mis käib 3-ks. Selle all on need õppeprogrammid ka olemas, et saate ka hiljem kodus tutvuda. Kooli kodulehekülje peal on need ka olemas siis. Ja kohe me natukene räägime siis detailselt lahti, et see on hästi-hästi oluline. Õppeprogrammi valik, see, mida te valite, ei mõjuta seda, kas te saate kooli sisse või mitte. Ehk siis see, mida te valite, see ei määra teie vastuvõtmist kooli. После того, как вы приняты в нашу гимназию, вы выбираете программу, по которой вы бы хотели обучаться. Мы более подробно расскажем о программах и сразу скажем, что выбор программы совершенно не влияет на то, поступите вы или нет. То есть нет такого, что в эту программу мы набираем только 30 человек, поэтому на 31-м заканчивается прием в эту программу. Нет, мы потом учитываем это при распределении по классам, но это совершенно не влияет на вас. Nii, ja 3 õppeprogrammi siis on. Ja alustame sellest esimest 70-30 lisaprogramm. Mis see tähendab? 70% õppest toimub eesti keeles, kuni 30 muus keeles. Ja muu keel, mis see siis tähendab? Muu keel on esmalt siis B2 taseme võõrkeel, mis on enamus põhikooli õpilastel inglise keel, mida on siis gümnaasiumi astmes 11 kursust. Inglise keelt loomulikult õpite inglise keeles, see läheb selle 30% hulka. Nüüd teine aine, mida lisaprogrammis õpitakse muus keeles, on matemaatika. Ja laia matemaatika puhul siis 17 kursust 3 aasta peale ja kitsa matemaatika puhul siis 14 kursust. Lisaks on siis õpilaskandidaadil võimalus valida valikkursusi, erinevaid võõrkeeli, muus keeles toimuvaid kursusi, aga ei tohi siis seda protsenti ületada ja seda meie siis koolina siis jälgime. Ja lisaprogrammi ei saa sellel aastal kandideerida, mis siis tähendab seda, et lisaprogrammi me suuname. Ja lisaprogramm on mõeldud õpilasele, kelle eesti keele oskus ei ole piisavalt hea, et õppida siis suures mahus kohe eesti keeles. Et nendel õpilastel on natukene erinev tunnijaotusplaan, et millised sotsiaal- ja humanitaarained siis kõigepealt siis sügisel tunniplaanist tulevad ja nendel õpilastel on esimesel õppeaastal 4 lisa eesti keele kursust siis 4 eesti keel teise keelena kursusele ehk siis 8 kursust kokku. Esimesel õppeaastal intensiivselt, et toetada gümnaasiumis eestikeelse programmi läbimist. Ja sinna suunatakse õpilaskandidaat, kellel on eesti keel teise keelena siis lõpueksamil vähem kui 70 punkti. Ehk siis kui su eesti keel teise keelena lõpueksam on vähem kui 70 punkti, 60 punktiga saate B1. B1 on tegelikult, see ei ole tegelikult piisav, vaadates gümnaasiumi programmi,
et see on õpilaskandidaadi toetuseks, kui on alla 70 punkti, siis on õpilaskandidaat, kui ta soovib meie kooli tulla, me võtame ta vastu, aga lisaõppeklassi, ehk siis kus ta saab lisa eesti keelt selleks, et ta saaks gümnaasiumi edukalt läbida. Первая программа, по которой мы поговорим, это программа 70/30, это проценты, 70% на эстонском, 30% на другом языке. Что значит на другом языке? Это не значит автоматически на русском, это значит на другом не эстонском языке. Туда попадают все иностранные языки. В большинстве случаев в Нарве это английский язык, но есть единичные ребята, которые в Пыхиколь, в основной школе учат немецкий язык, соответственно, они могут продолжать изучать немецкий язык и в гимназии. И также в этой программе сюда попадает математика. Математика в этой программе на русском языке. Но эту программу нельзя выбрать, туда направляются учащиеся, чей результат по экзамену эстонского языка ниже, чем 70%. Что значит ЛИСа? Это значит, что в течение года предметы распределены несколько по-другому, чем в обычных классах. То есть сразу не ставятся очень сложные, очень объемные предметы для того, чтобы ребята могли справляться в начале года. И в течение года ребятам к 4 основным курсам эстонского языка добавляется еще 4 курса эстонского языка. В общем и целом 8 курсов эстонского языка за первый год. И эти 4 часа — это уроки, которые направлены на поддержку разговорной речи, на поддержку предметов, которые ведутся на эстонском языке, на развитие словарного запаса. То есть они зачастую даже ведутся другим учителем, не тем, который ведет основной предмет. Да? То есть это такой урок общения и развития речи, перехода барьера языкового. Ja mille vahel siis saab õpilaskandidaat valida, ta valib kas 70-30 programmi ja 70-30 programmis on siis vene keeles toimuv matemaatika ja siis on võõrkeel, ülejäänud ained toimuvad siis eesti keeles või valib eestikeelse õppekava, kus on kõik ained eesti keeles, välja arvatud siis võõrkeele õppe, mis siis toimub sihtkeeles. Ja eestikeelsel õppekaval siis õpilane valib kooli sisse astudes, kas ta soovib õppida eesti keelt teise keelena, mis on siis teadupärast, eks ole, tasemeõppe, et gümnaasiumi lõpuks tuleb vähemalt, kui põhikoolis on B1 tase, gümnaasiumi lõpus on vähemalt B2 tase tuleks omandada riigieksamil, siis valik on eesti keel ja täna Narva linnas eesti keele õppekaval õpivad Sillamäel peaks olema Sillamäe Eesti põhikoolis õpitakse eesti keele õppekaval, Narvas on Narva vanalinna põhikoolis õpitakse eesti keele õppekaval ja õpitakse Narva Eesti põhikoolis on ka eesti keele õppekava, mitte eesti keel teise keelena õppekava. Ehk siis nende õppefookused on erinevad. Eesti keel, kes õpivad eesti keele ainekava järgi gümnaasiumis, teevad 3 aasta pärast täpselt selle sama eksami, mida teevad siis kõik ülejäänud noored teistes Eesti koolides. Ehk siis nad kandideerivad hiljem ülikooli sama eksamiga, mida sooritavad noored, kelle jaoks eesti keel on päriselt emakeel. Aga sellest me natukene siis räägime ka. Ja need, kes õpivad eesti keelt, mitte eesti keelt teise keelena, siis nendel lisandub B1 taseme võõrkeel õppekavasse. See 5 kohustuslikku kursust, see on üldiselt meie noortel saksa keel siis. И 2 программы, из которых может сделать выбор, это программа 70/30, где математика преподается на русском языке, ну и английский язык, соответственно, или немецкий. Хочу, кстати, добавить, тогда я не сказала, что можно также выбирать предметы на иностранных языках, да? Но школа следит за тем, чтобы процент не был больше позволенного. Да? А предметы на иностранных языках, например, в нашей школе это и французский, и немецкий, и финский язык, и предметы на английском. И вторая программа — это полностью эстоноязычная программа. Все предметы преподаются на эстонском языке. И в этой программе есть тоже выбор. Вы можете выбрать изучение эстонского как второго языка и учить его тогда на уровень B2, либо выбрать изучение эстонского как эстонский язык. Да? И экзамены тоже разные. Это либо экзамен на уровень B2, либо экзамен как экзамен эстонского языка, как родного языка. Что
У нас в Нарве есть школы, которые в основной школе преподают эстонский как родной язык. Ну, такого понятия нет. Эстонский как эстонский, не как второй язык. И это, например, Ванналинна школа, это эстонская основная школа. И в Силамяе тоже есть такая программа. Поэтому для этих ребят это особенно актуально. Но если кто-то очень верит в себя, и их результаты очень высокие эстонского языка из других школ, то, конечно, и они, да, находятся, ну, если формируется один класс, например, то они учатся в одном классе, но у них разные направления в эстонском. Если от себя добавлю, если говорить про тех, кто выберет эстонский как второй язык, то мы формируем также группы, которые сразу же с 10 класса готовятся на экзамен С1. Проводится тестирование, отбираются ребята в эти группы, и ребята сразу же готовятся к тому, чтобы сдавать экзамен на самую высшую категорию. Tahan nagu rõhutada, et see eesti keele valik on hästi-hästi oluline läbi mõelda, sellepärast et 3 aastat läheb hästi kiiresti ja nüüd tuleb mõelda, kui te soovite, noh, ma ütlen nagu otsa, et kui te soovite väga nii-öelda perspektiivikatel erialadele sisse saada, näiteks, ma ei tea, meditsiini Tartu Ülikooli või inseneeria valdkonda või ma ei tea, lennundusse, siis tuleb väga et mida erilisem on see eriala, mida suurem on Eestis konkurss sinna, seda enam tuleb see küsimus läbi mõelda. Sest et nüüd ma toon näite, et kas te kandideerite sinna kooli eesti keel teise keelena eksami tulemusega, mis teil on näiteks 98% või, ja lisaks on teil võib-olla C1 taseme eksam ka veel tehtud väljaspool kooli siis, eks ole, või te kandideerite sellesse ülikooli, sellesse erialale eesti keele eksami tulemusega, mis teil on 60 punkti, sest et noortel, kelle jaoks on päris emakeel, ka nende jaoks on eesti keele eksam väga, ikkagi üpris raske. Ehk siis, see on vaja täna läbi mõelda, et vaadates nende koolide, mis meil Ida-Virumaal gümnaasiumid, võtame riigigümnaasiumid, et ma soovitan vaadake nende koolide, näiteks Kohtla-Järvel sooritab alla 10 ei, seal on natuke rohkem, kuskil 20 õpilast eesti keele eksamit, Jõhvi gümnaasiumis sooritavad ka kuskil 1 klassi jagu, siin Narvas, Narva Eesti gümnaasiumis vaadake, ja Sillamäel oli ka 6-7 õpilast. Vaadake nende õpilaste, kellel on sarnane taust kui teil, vaadake nende õpilaste tulemus. Ja siis mõelge läbi see otsus, sest et ma näen ka täna, kes meil õpivad eesti keele alusel, nendel on päris raske, et mu oma mentorgrupis on need noored, nendel on päris raske, mis ei tähenda, et see on võimatu, et see on halb valik, ei ole, aga nad peavad väga palju pingutama, et võrdselt konkureerida hiljem noortega, kes õpivad, ma ei tea, Rakveres gümnaasiumis, kelle kodune keel ongi eesti keel, kes on selles keelekeskkonnas olnud, ma ei tea, tohutult palju raamatuid eesti keeles lugenud, eks ole. Et need on olulised mõttekohad ja need tegelikult tuleb mõelda 10. klassi astudes läbi, need valikud, sellepärast, et need mõjutavad 3 aasta pärast teie laste ja teie endi noorte tulevikku. Выбор язык, каким образом вы будете изучать эстонский язык, это тоже должен быть очень осознанный выбор, потому что при поступлении результаты экзамена рассматриваются одинаково, как уровневый экзамен на B2 в университет, и так и экзамен по эстонскому языку. И наблюдая за тем, как ребята сдают в нашем регионе эстонский язык не на уровень, а вот эстонский язык как родной, можно сказать, что это тоже трудный экзамен. Да? Это экзамен, который требует огромных усилий в подготовке. Да? Теви сейчас является ментором как раз такого класса. У нее Г1 класс, где 100% обучения на эстонском языке, и полкласса изучает эстонский как родной. И ребята справляются, но это вызов, да, это вызов, и здесь стоит подумать о том, может быть, стоит учиться на уровень, попасть в группу С1, сдать экзамен на С1, сдать и школьный экзамен на Б2 и учитывать эти высокие поступления, высокие результаты при поступлении, или учитывать результат экзамена как родного. Если мы посмотрим сейчас и сравним
результаты экзаменов местных школ, которые сдают как экзамен как родной, то, конечно, им очень трудно конкурировать с ребятами из Ракверы, например, где это родной язык действительно, где они всю жизнь занимаются этим языком, читают много книг, смотрят очень много на эстонском языке. То есть вот эта конкурентоспособность, к сожалению, сейчас пока еще нашего региона все-таки уступает тем ребятам, кто учится в совсем эстонских школах, и где родной язык, эстонский язык. Поэтому подумайте, взвесьте. Мы не призываем не выбирать, но очень хорошенько взвесить, какой выбрать, какой направление. nii, ja järgmise slaidi ma panin siia selle jaoks, et natukene võib-olla kummutada müüte, mida meie kooli kohta ma olen kuulnud siis nii-öelda kogukonnast, Narva linnast, on see, et mis lõputunnistuse saab meie koolis. Et see on küsimus, isegi mulle on helistatud, vanemad on helistanud, küsinud, et kuulge, mis lõputunnistuse ikkagi laps saab, kas ta saab vene kooli oma? Noh, sõna otseses mõttes seda on nagu küsitud. Siis tegelikult vastus on see, et me oleme täpselt samasugune gümnaasium nagu kõik teised gümnaasiumid, riigigümnaasiumid Eestis. Mis siis tähendab seda, et meie lõputunnistus on täpselt sama lõputunnistus. Ehk siis ka see, et täna, et see 30% võib toimuda õppe muus keeles, siis igas koolis toimub. Vaadake, kui te lähed arvestate. Nii, 10 kursust inglis keeles, siis B1 kohustuslik võõrkeel, 15 kursust. Tegelikult meil ei ole Eestis olemas sellist kooli, mis on täiesti 100% eestikeelne. Et sellist asju ei ole tegelikult olemas. Lihtsalt meie koolis peame jälgima, et õpilane ei ületaks seda mahtu. Et samamoodi tavalises eesti õppekeelega koolis õpib ta mingisugune 15, võib-olla isegi 16 kursust võib ta õppida muus keeles. Ehk siis see tunnistus on täpselt samasugune ja mis ma panin juurde, panin keeleseaduse, eesti keeleseaduse paragrahvi 26 ka veel, et tegelikult kui õpilane lõpetab gümnaasiumi eesti keeles ja meie kooli põhimääruse järgi, meie kooli õppekeel on eesti keel, siis õpilane ei pea edaspidi tõendama keeleseaduse alusel enda eesti keele tase. Ehk siis kui te lõpetate gümnaasiumiharidus eesti keeles, tõestama edaspidi see on teil B2, on teil C1 ja seesama keeleseaduse paragrahv seda meile tegelikult ütleb. Ehk siis, kui te kandideerite ülikooli, seal muidugi võidakse kuskil erialal öelda, et me tahame, et teil on vähemalt B2, kui te olete eesti keel teise keelena eksami sooritanud näiteks. Aga B2 nõue on väga madal, 60 punkti gümnaasiumi lõpueksamil. Et jah. Ja mis ma veel panin siia juurde, on see, et ülikoolid ja kõrgkoolid siis enamasti arvestavad samal alusel nii eesti keelt kui ka eesti keelt teise keelena, kui te kandideerite. Ei ole nii, et te olete eesti keel teise keelena eksami teinud, et siis te kuidagi olete eelistatumad. Ei ole, punktid on punktid. Aga mis on erinevus, on see, et mida meie oleme oma noortele ka soovitanud, et tehke B2 eksam gümnaasiumi lõpus ja oleme soovitanud tugevamatel teha ka C1 taseme eksam. Ja meil on ka täna, eelmine aasta oli, sellel aastal on palju neid noori, kellel on 12 klass juba C1 tase käes. Ja kui tema läheb ülikooli, siis tema valib, kas ma nüüd vaatan, et mul on kasulikum selle C1 tunnistusega kandideerida või võtan ma oma riigieksami ja kandideerin selle tulemusega. Ja siin me oleme võtnud välja ka ülikooliti, kuidas arvestad, siin ei ole riiklikku süsteemi, siin on ülikoolid ise paika pannud, kuidas nemad teisendavad. Ja me oleme selle info siis kokku ka koondunud. Ehk siis üks variant ja suhteliselt kaval lahendus on see, et teha mõlemad, kui mul on eesti keel hea ja ma valin, millega, kuhu ma kandideerin ja saab mõjutada siis oma edukust mingitele erialadele кандидееримся. Мы хотим прояснить следующий вопрос, который ходит среди родителей, учащихся Нарвы. Какое же образование и какое свидетельство получают учащиеся нашей школы? Является ли оно каким-то отличным от других гимназий Эстонии? То есть каким-то русским, да, мы являемся ли мы какой-то русской школой, даем какое-то другое образование? Нет, ни в коем случае. Свидетельство у нас ровно такое же. Наша школа считается школой с обучением на эстонском языке. И согласно закону, выдержку из которого вы видите, если у учащегося обучение в гимназии проходит на эстонском языке,
каким оно является в нашей школе, а это значит не менее 60% проходит на эстонском языке, то ему по окончании этого образования не надо больше никогда доказывать то, что у него есть какой-то уровень. Да, иногда университеты прописывают в условиях в условиях поступления к ним, что необходим уровень B2, да, но это их условия, да, их условия к конкретным экзаменам. Поэтому, опять же, хотим обратить внимание на то, что это ровно такое же свидетельство. Ребята, в общем и целом мы не можем сказать, что где-то в Эстонии существует школа, где 100% обучают на эстонском языке и ни на каком другом языке, потому что даже в тех программах, как у нас, которая 100% программа, есть и обучение 11 курсов английского языка, есть второй язык, который они обязаны взять, потому что если у них эстонский взят как родной, и там еще 5 курсов, то есть в любой школе Эстонии есть обучение на другом языке, да? Поэтому мы совершенно полностью соответствуем всем тем условиям, которым соответствуют все остальные школы, неважно где они. Обращаем также внимание, что при поступлении в равносильной степени используются результаты любого экзамена по эстонскому языку, так B2 и так иногда и C1. Поэтому некоторые учащиеся нашей школы, те, которые у нас есть такие учащиеся и не один, которые сдают в течение 3 лет экзамен на C1, они также сдают и государственный экзамен на B2, чтобы потом, учитывая разные критерии поступления в разные университеты, о которых мы рассказываем ребятам, предоставить либо один результат, либо второй. Ну, примером приведу, например, Тартусский университет, где принимают либо результат B2, например, 90, да, а C1 они берут таким образом, они берут результат C1 и добавляют к нему просто 15 баллов. Да? Ну, то есть, например, если это пограничный C1 на 60 баллов, да, но добавляет 15 баллов, получается 75, неравномерно. Да? То есть здесь на 90 B2 сдан, а здесь как будто бы 75. Поэтому некоторые таким хитрым путем, сдавая оба экзамена, потом выбирают, да, куда какой сертифikaat подать, чтобы успешнее пройти. Ja vastuvõtu ajakava ja see ajakava on teile paberkandjal ka antud, kes tulid, kes ei saanud, saavad ära minnes siis võtta aatriumist. Ja mis on nüüd kõige olulisem, sisseastumisavalduste esitamine algab 30. märts ehk siis selle kuu lõpus. Avaldusi saab esitada sisseastumine.ee süsteemis. See on sama süsteem, mida me 2 varasemal aastal oleme ka kasutanud. Sellel aastal kahjuks, nii nagu te olete, ma usun, meediast lugenud, SAIS3 ei saa kasutada. Ja avaldust saab esitada kuni 15. maini. Peale seda läheb siis kõik lukku, nii öelda. Nii, 16. mai on järgmine oluline kuupäev siis. Ja sellel kuupäeval liiguvad teie põhikooli lõpueksamite tulemused, mis on sisestatud EHIS-esse, Eesti haridusinfosüsteemi, nüüd sisseastumise süsteemi. Ja õpilaskandidaat ega vanem ei pea ise mitte midagi tegema. Te ei pea ise mitte midagi esitama. 16. mai toimub esimene andmete ülekanne ja siis kontrollitakse neid andmeid järgnevatel kuupäevadel. Näiteks eesti keel teise keelena tulemused tulevad alles 18. mai. Ehk siis need, kes sooritavad eesti keel teise keelena lõpueksamit, kui te süsteemis ei näe kohe oma tulemust, siis teadke, et see tuleb läbi Harno ja see tuleb 2 päeva hiljem lihtsalt. Nüüd järgmine datum on siis 2. juuni. Et selle aja peale siis peaksid olema põhikoolid sisestanud teie lõpuhinded jällegist EHIS-esse ja nii kui need on päevavahetusega esitatud, siis esimeseks peavad olema esitatud, teisel juba meie saame kätte need. Jällegist toimub, kui õpilaskandidaat kandideerib meie kooli, siis ta annab nõusoleku nende andmete pärimiseks, mis on seotud siis gümnaasiumi lõpetamisega. Et see on kooli vastuvõtu korras kirjas. Seda te näete ka süsteemis. Ja see oluliselt lihtsustab seda protsessi, sest et tunnistused te saate seal alles juunis ju, füüsiliselt paberkandjal te saate kätte alles ju siis, kui teil toimub lõpuaktus siis. Ehk siis me saame need andmed varem kätte ja need andmed siis jõuavad siis sisseastumise süsteemi. Ma teen pausi. Это то, каким образом будет происходить даты, когда будет происходить поступление. В общем и целом, не только в нашей гимназии, а вообще в государственной гимназии встреча заявлений на портале sisseastumine.ee. Все 3
предыдущих набора мы делали в этой же системе. Вы регистрируетесь и подаете заявление как родитель, так и ученик, то есть родитель обязательно подтверждает. И вы можете делать это до 15 мая. 16 мая в системе автоматически из ЭХИСа появляются результаты экзаменов. Но на 2 дня позже приходят экзамены по эстонскому языку. Поэтому и вы сможете увидеть в системе результаты экзаменов. Но если вдруг 16-го не будет эстонского языка, то есть знаете, что на 2 дня. Ко 2 июня школы в систему ЭХИС загружают результаты учебные, и они тоже автоматически в эту систему переходят. Вам не надо ничего приносить. То есть не нужно ждать получения вашего аттестата в середине июня и прикреплять его куда-то. Все, подавая заявление к нам в гимназию, вы автоматически даете согласие на обработку данных и на то, что мы можем эти данные получить. Соответственно, система перешлет нам их автоматически. Ja oluline on see ka, et nii nagu te mäletate, ma näitasin osakaalud 25%, 75%, mis tähendab seda, et kui teil on eesti keele ja matemaatika keskmine tulemus näiteks, ma ei tea, oletame, et 85% kokku, siis süsteemi ei sisestata mitte 85, vaid see 85 võetakse osakaal. Ehk siis natukene tuleb matemaatikat teha, et kui te satute segadusse, et oi, minu lõpueksamite keskmine ei ole see, siis tuletage meelde, et meie võtame ju osakaalu ja selle osakaalu te näete siis süsteemis. Также обращаю внимание, что так как мы уже говорили, что экзамены мы учитываем как 75% от проходного балла, и, например, экзамен по математике у вас сдан на 85 баллов, то в системе вы увидите более низкий результат, потому что будет вычислено это как 75% от условий поступления. Поэтому не удивляйтесь, не пугайтесь, это просто пересчет в 75%. Nii, 18. siis mail kuni 8. juunini siis toimuvad tutvumisvestlus selline 20 minutit, te saate kutse, teil tuleb teavitus. Kindlasti kontrollige, et e-posti aadress on sisestatud õige, sest süsteem hakkab teile saatma teavitusi, kui midagi süsteemis muudetakse, näiteks mingi tulemus lisatakse või pakutakse õppekohta teile, siis teile tuleb e-posti, ehk siis kontrollige, et see e-post saab kindlasti õige esitatud. Toimub vestluste periood ja nüüd 6. kuni 8. siis on pingerea moodustamine, mis tähendab, et sellel perioodil me sisestame ka need põhikooliga kiituse lõpetajad, ehk siis kõigi lõplikud tulemused selguvad enne 9. juuni. Nii, räägivad selleni ära siis. С 18 мая по 8 июня будут проходить собеседования. Пожалуйста, при подаче заявления очень внимательно проверьте, что у вас правильно написан ваш имейл, потому что на него будут приходить оповещения о том, что в системе что-то поменялось. Ну, добавились, например, экзаменационные оценки, добавились результаты годовые. Или вы приглашены на собеседование. Приглашение тоже придет через эту систему. Поэтому, пожалуйста, проверьте, что все четко и правильно написано. И после 6 по 8 июня мы будем уже составлять рейтинг, да, всех поступающих, учитывая также тех, кто закончил с отличием, учитывая тех, кто подал оповещение о том, что у них есть какие-то олимпиадные места. То есть это будет происходить в очень короткий период, 6 по 8. То есть к 9 числу у нас уже будет готов рейтинг всех подающих заявлений, и, соответственно, мы будем уже знать, кому мы высылаем приглашение о поступлении. Ehk siis, kui see 9. juuni jõuab kätte, siis 9. juunil on meil koolina kohustus kõik 180 õppekohta korraga välja pakkuda. Ehk siis võtame oma pingerea, sealt vaatame, mitu 100 kandidaati on, nii siit saab 180 täis. Need kutsed lähevad välja kõik 9. juunil korraga. Kui õpilaskandidaat saab kutse, siis on tal aega 3 kalendripäeva, mitte tööpäeva, aga kalendripäeva. 3 päeva aega sellele kutsele reageerida. Ehk siis teil ei ole väga kaua aega mõelda. Või kui te kandideerite korraga mitmesse kooli, mis on väga teretulnud ja soovitatav, et te ikkagi lõpuks endale õppimiskoha saate, siis te peate 3 päeva jooksul otsustama, et kas ma lähen sinna kooli või ma ei lähe sinna kooli. Kui te 3 päeva jooksul ei võta seda kohta vastu, siis 4. päeval, kui see 3 päeva täis saab, käib tšuks ja te olete kohast ilma. Ja seda kohta me pakume järgmisele.
võtamegi pingereas 181, pakume talle. Ja kuidas me hakkame pakkuma neid õppekohti, ongi 3-päevase sammuga. 9. juuni, 180 kohta, nii 3 päeva läheb mööda, 12. juuni me vaatame, nii palju on vastu võetud, palju loobus. Nii, oletame, et nii tekkis 50 kohta, nüüd pakume selle 50 välja. Ehk siis need, kes ei saa 9. juuni pakkumist, siis tasub rahulikult oodata, läheb see 3 päeva mööda või kohe, kui meil mõni õpilaskandidaat võib-olla lükkab tagasi, ta ei taha, ta on otsustanud, ta läheb mujale, ta saab teisest koolist 9. juunil pakkumise, siis me saame kohe selle koha pakkuda järgnevale. Ehk siis meie reageerime kohe, kui meil koht tekib, sest me teame, et õpilased ootavad ja tahavad seda vastust saada siis võimalikult kiiresti. Eks kui kohe 9. juuni ei tule, ärge muretsege, oodake paar päeva, võib-olla siis vabaneb see koht ühel hetkel. И каким образом происходит предложение мест? То есть к 9 числу мы должны сразу одновременно 181 учащимся, которые находятся в рейтинге, выслать приглашение. Понятно, что многие будут кандидировать в разные гимназии. Это разумно для того, чтобы точно было место, куда вы пойдете учиться, для того, чтобы был выбор, подумать, посмотреть. Поэтому есть возможность, что... И начну с того, что в течение 3 дней, 3 рабочих дней... Ой, наврала. Календарь. Да, в 3 календарных дней вы должны подтвердить, идете вы к нам учиться или не идете. Если в tечение 3 рабочих дней... А что ж такое? Kalender. Я такой рабочий. Enne oli tööpäev, jah. Если в tечение 3 календарных дней не подтверждено это место, то автоматически оно выходит из конкурса. То есть автоматически происходит отказ от. И мы будем периодами через 3 дня просматривать, какое количество мест освободилось, и на освободившиеся места через 3 дня будем высылать дополнительные приглашения тем, кто стоит дальше в очереди. Поэтому, если сразу 9-го не пришло приглашение, нужно не отчаиваться, а подождать еще 2-3 дня. Придет следующее приглашение, да? Вот. Поэтому таким образом будет происходить. Ja ettepanekute tegemine siis lõpeb 30. juuni. Ehk siis võib juhtuda ka see, et koht pingereas vabaneb 30. juunil. Näiteks, et ei ole saanud veel meil pakkumist, aga 30. juuni saate, siis teil ei ole enam 3 kalendripäeva. Siis te peategi poole päevaga siis reageerima, sest et 1. juulil on kõik juba lukus. Kandideerimine on lõppenud ja me ei tohi, määrus ütleb, et me ei tohi pakkuda oote nimekirjas olevatele õpilaskandi õppekohta. Et meil tuleb, kui on vabu õppekohti, siis me peame korraldama jätku vastuvõttu ehk siis uue vastuvõttu. Mis on nüüd oluline öelda, et loomulikult me ei tea, kuidas läheb sellel aastal, aga 2 varasemal aastal ei ole meil olnud vajadust jätku või täiendavat vastuvõttu teha. Et me oleme saanud oma õppekohad täidetud ja selline keskmiselt ühel aastal oli 45 õpilast, kes jäidki ootenimekirja ja teisel aastal oli 60, kes siis, kellele me ei saanud õppekohta pakkuda. See aasta me ei tea, Narva linnas küll õpilaste arv natukene sellel aastal väheneb, kuskil 55 õpilast on terve linna peale vähem kui eelmine aasta, aga sellel sügisel rakendub õppimiskohustuseks, siis kõik noored, kes põhikooli lõpetavad, on kohustatud edasi õppima. Kas ta õpib gümnaasiumis, kutsekoolis, mis koolid meil veel on? Rohkem ei olegi. Täiskasvanute kool ei ole see koht vist, eks ole, aga et kõik peavad endale õppimiskoha leidma, ehk siis need, kes varem jäid eemale, siis keegi ei saa enam eemale jääda. Ehk siis selle võrra jällegist on neid noori rohkem, kes koolidesse siis paralleelselt korraga kandideerivad. И предложение мест будет продолжаться до 30 июня, так как к 1 числу заканчивается вот этот этап кандидирования и предложения мест. Поэтому, если вдруг предложение придет в последний день или в последние 2 дня, то реагировать нужно сразу. Да? Там уже нет ожидания 3 дней. К 1 июля должно быть все подтверждено. Если вдруг у нас останутся свободные места, уже после 1 июня мы должны будем открыть дополнительный набор, и это уже будет совсем другая история. Пока за весь наш опыт дополнительных наборов мы не открывали. Мы набирали необходимое количество учащихся в течение основного периода поступления. Конечно, в этом году
выпускников где-то на 50 человек меньше, но в то же время стоит учитывать то, что и на всех тех, кто заканчивает основную школу в этом году, распространяется новое требование обязательного обучения до 18 лет. Соответственно, те, кто закончит 9 класс, должны будут принять какой-то выбор и куда-то поступить. nii, õppima asumise kinnitamine, sellest me rääkisime. Ma saadan e-posti need slaidid ka, et kõik, kes siis registreerisid, need saavad need slaidid ka, et on võimalik veel seda üle kontrollida. Ja oluline, millest me ei rääkinud, on see, et ka õpilaskandidaadi vanem peab selle õppekoha vastuvõtmise kinnitama süsteemis. Et seda varem ei olnud, et see nüüd sellel aastal on. Kui vanem ei kinnita seda ja tuleb see 30 juuni kätte, siis loetakse see kinnitus antuks. Ehk siis just kui 16-aastane saab täna ise otsustada, millises gümnaasiumis ta jätkab mingis mõttes. Kui vanem seda kinnitust ei anna, siis see kinnitus loetakse antuks. Ja see on uues vastuvõtumääruses siis sees. В новом порядке приема в гимназию появился новый пункт о том, что подтверждать место, подтверждать свое решение учиться в конкретной гимназии должны и ученик, и родитель. Но если родитель не подтверждает в течение 3 календарных дней, то считается место принятым. То есть решение учащегося основное, и даже если его не подтверждает родитель, то школа зачисляет этого rебенka к себе. Ja mis on veel hästi oluline, kui te kandideerite mitmesse kooli paralleelselt, eks ole, korraga seal sisseastumise süsteemis, siis mida ei tohi teha, on see, et te võtate õppima asumise ettepaneku vastu mitmes koolis. No, ma toon näiteks näite. Ütlete nargile jah ja siis ütlete nergile jah. Nii, mõlemad pakuvad, ütlete mõlemale ja ma tulen. Nii, aga mis siis juhtub? Mis siis juhtub peale 30. juunit on see, et kui te olete meile jah öelnud, siis see on meile aluseks, et me kanname teid meie kooli õpilaste nimekirja, ehk siis ma teen käskirja enne 7. juulit ja kannan teid EHIS-esse Narva gümnaasiumi õpilasena. Nüüd, kui meie jõuame selle toimingu enne ära teha, kui meie naaberkool, siis see tähendab seda, et sellest tekib lisatööd lapsevanematele. Sest et nüüd, kui te ütlete ikkagi, et ei, ma tegelikult tahan minna nergi, ma olen otsustanud, siis see tähendab seda, et te peate esitama lahkumisavalduse, sest et te olete juba kantud meie kooli sisse. Et kui te võtate mitmes koolis õppekoha vastu, siis need koolid kannavad teid EHIS-esse. EHIS-esse saab kanda ainult üks kool. Ja kui te tegelikult tahate teise kooli minna, siis peab nüüd lapsevanem hakkama digitaalselt esitama lahkumisavaldust sellest koolist, keset juulit, kui tegelikult on rand ja päike ja tahaks puhata. Või siis tulema koha peale, et käsitsi seda allkirjastada. Mis on lisatöö? Ehk siis, kui te mõtlete ümber ükskõik millise gümnaasiumi osas, siis minge ja loobuge, pange teistelt see loobunud linnuke. Et siis ei teki sellist segadust, sest et meie kavatseme küll kohe, kui meil on see 180 õpilast olemas, siis 30 juuni kukub, ma teen kohe käskirja ja kohe lähevad õpilased EHIS-esse. Me ei jää mingit 7. juulit ootama siin. Ehk siis see tekitab lisatööd ja segadust. Ehk siis mõelge läbi, kuhu te tahate, kuhu ütlete jah, teise kohta palun öelge ei. Если вы кандидируете в несколько гимназий, то, делая выбор о том, что вы идете в какую-то конкретную гимназию, пожалуйста, отмените свою кандидатуру в других гимназиях, потому что если вы будете приняты сразу в несколько гимназий, порядок такой, что на 30 число июня школа должна составить приказ, который зачисляет всех учащихся нашей школы. И таким образом они вносятся как учащиеся нашей школы. И если, к примеру, наша школа внесет учащихся раньше, чем другие школы, в которых вы случайно или тоже свою учебу, то и в итоге нет, все-таки я пойду в ту вторую школу, да, то вам придется отчисляться сначала из нашей школы, потому что вы уже будете учеником нашей школы. А это значит, нужно будет писать заявление на отчисление. Это и дополнительная работа родителю, потому что как раз-таки заявление на отчисление несовершеннолетний написать сам не может. Вот. И работа школе для того, чтобы отчислить ребенка из школы. Поэтому внимательно относитесь к подтверждению места. See on Narva Transi isikesed jalgpallipoisid on meil õhtuti majas.
Да, Narvatranс занимается в нашем спортивном зале. Nii, ma vaatan, et meil on ajaga on päris hästi juba läinud, et tõstame natukene tempot. Ühesõnaga 10. klassi õpilane valib endale gümnaasiumisse astudes õppemooduli. Õppemoodul on 9 aastaks 3 kursusest koosnev valdkonnapõhine siis see plokk. Ja valikud on teie ees, teil on paberkandjal ka, te saite kaasa, kus on kirjas, millised ained, millises õppemoodulil on, kes on see partner, kellega koos me pakume neid kursusi siis. Ma räägin järgmisest slaidist ka, siis ma annan sulle. Ei, räägi ära. Поступающим в нашу гимназию ребятам предлагается выбрать модуль, в течение которого они в течение года будут проходить 3 курса на одну и ту же тему. И в Г2, в 11 классе будет еще одна возможность выбрать модуль. Это модули 10 класса. Вы можете посмотреть, у вас есть и на распечатках, и здесь есть, и на распечатках есть также перечисление тех предметов, которые входят в эти модули, и партнеры, с которыми мы ведем совместную работу в рамках этих модулей. Ja mooduli siis valivad õpilased 9 aastaks, aastal lisaprogrammi õpilased. Nemad valivad 2. aastal. Ja moodulid on G1, 10. klass ja G2, siis 11. klass. Ja seal valitakse juba siis erinev moodul. Ja moodulit saab valida peale seda, kui me oleme õppimisettepaneku teinud ja õpilaskandidaat on õppimisettepaneku vastu võtnud. Ehk siis me hakkame juba juunikuu jooksul need, kes on oma õppimiskoha kinnitanud, saatma sellist küsitluse formsi, kus õpilaskandidaat saab teha oma esimese ja teise eelistuse ja neid põhjendada, et miks ta soovib näiteks minna matemaatika moodulile õppima või miks ta soovib minna bioinseneeriasse. В 10 классе модуль не может выбрать учащийся, который учится на программе 70/30 ЛИСа программе, потому что этот модуль, автоматически, грубо говоря, за них выбран, это эстонский язык. Но они смогут выбрать модуль в 11 классе. Остальные программы выбирают модуль после того, как им пришло уведомление о зачислении и при подтверждении этого зачисления. Выбираются 2 варианта, то есть первое предпочтение, второе предпочтение, и согласно этим предпочтениям мы уже составляем группы. Конечно, стараясь учесть первое. Ja iga õppemoodul 3 kursusest ja 1 kursuse annab siis ülikool või kõrgkool. Sellel aastal olid meil teisel perioodil need partnerite kursused, mis siis tähendabki seda, et matemaatikamooduli õpilased õppisid Tartu Ülikooli siis õppejõuga, kes õpetab ka ülikoolis õpilasi, et õpe on siis sellises hübriidvariandis, on päevad, kus lektor tuleb kohale siia füüsiliselt Narva, annab siin oma tunde ja õpilased käisid minu teada ka 2 korda siis Tartu Ülikooli siis ruumides, ehk siis neil oli võimalik tutvuda juba ülikooli õppekeskkonnaga, kuidas seal õppetöö toimub ja läbisid seda programmi. Ja nii siis kõikidel teistel moodulite puhul siis ka, näiteks biotehnoloogias ka noored käisid biotehnoloogia laborites. Ma kuulsin, neil oli väga huvitav ja väga põnev seal. Nad nägid seal selliseid masinaid ja tehnikat, mida tavaliselt gümnaasiumis õpilased ei näe. Ja see on see koht, kus me tegelikult panustame koolina väga palju noortena, sest et need kursused ei ole absoluutselt odavad. Need on tegelikult väga kallid, et viia bussidega noori Tartusse, Tallinnasse, eks ole, mitu korda 1 kursuse jooksul ja tuua need eksperdid siia meie õpilaste jaoks. Täna on meil kokkulepped ka selles osas, et näiteks TalTech ja Tartu Ülikooli matemaatika teaduskond annavad õpilasele, kes on 10. klassis selle kursuse läbinud, ka tunnistuse. Ja seda tunnistust saab kasutada siis, kui õpilane näiteks astub samasse ülikooli, samasse valdkonda siis erialal õppima. Seda arvestatakse valikkursusena. Ehk siis meie kooli 10. klassi noored
õpivad tegelikult juba bakalaureuseastme gümnaasiumiprogrammi raames siis 10. По klassis. крайней мере, один из предметов в каждом модуле проводится преподавателями из университетов. Опять же, можете увидеть какие-то университеты: Талтех, Тартусский университет или Тартусская школа здоровья. Происходит такое так называемое гибридное обучение, когда на некоторые дни приезжает сюда преподаватель и работает с ребятами здесь в гимназии, а некоторые дни, ну, в этом году, например, у каждого модуля было 2 поездки, они едут в этот университет и работают в их лабораториях, в их аудиториях, и школа финансово очень сильно вкладывается в модули, потому что каждая поездка — это финансовое, дорогое удовольствие. Ребята ездят, понятно, бесплатно. И более того, высшие учебные заведения предлагают те курсы, которые ребята проходят уже на бакалаврском уровне, и, соответственно, наши учащиеся, пройдя эти курсы, смогут потом их перезачесть, если они поступают на те же самые программы, и они могут учить, они уже как будто частично проходят часть бакалаврской программы здесь. Nüüd liigume selle juurde, mis küsimused olid ka esitatud, mille kohta veel ei ole vastuseid antud, on see, et kuidas moodustatakse klassid. Siis esimene asi, mille järgi klassid moodustatakse, on see, et mis õppeprogrammi te kas valite või kuhu te satute. Noh, näiteks kui te peate lisaprogrammi minema. Ja teine asi, mida me vaatame, on eesti keele ja matemaatika lõpueksamite tulemused. Et meil on ka täna 10. klassis moodustat samadel alustel näiteks, et kui ma võtan välja, siin on klassid, kus on matemaatika lõpueksami tulemus 92, kõigil noortel keskmine tulemus 30 õpilast, et siis need õpilased õpivad ühes klassis, on need, kellel on eesti keel kõrge ja nii edasi, ehk siis, et me suudaks nendele õpilastele lähtudes sellest, kus nad oma teadmiste oskustega on, pakkuda siis parima. По классам мы разделяем ребят в первую очередь в соответствии с программой, которую они выбрали, или если их направили в ЛИСА-программу, тогда в соответствии с этой программой. И если классов одной и той же программы образуется несколько, то мы учитываем при разделении ребят на классы результаты экзаменов по математике и по эстонскому языку. В этом году мы уже так сделали, и тем самым сформировались классы, где, например, средний результат по математике у всех ребят, это 30 человек, средний 92 балла. Соответственно, класс такой более математический. Или классы, где эстонский язык на очень высоком уровне. То есть они тоже, это дает возможность учителям сфокусироваться на этот уровень и в других классах дать больше поддержки тем ребятам, которые нуждаются. Ja mentorgruppidest me juba rääkisime, et kaardistame huvialasid ja selle alusel siis moodustatakse mentorgrupid. Про то, как разделяются на менторские группы, мы уже говорили на основании интересов. Или запрос. Nii, olulised kuupäevad peale vastuvõttu. Ehk siis, kui te olete positiivse vastuvõtu otsuse saanud, siis saate te jällegist Formsi, kus te saate registreerida ennast lähtetaseme testil inglise keeles. Ja pakume 2 kuupäeva välja, 15 juuni ja 29 juuni. Kui kumb neist ka ei sobi, olete ära kuskil, siis tuleb anda teada, leiame võimaluse augustiks. Ja miks see on vajalik? See on vajalik selleks, et me sügiseks oleme valmis komplekteerima inglise keelerühmad. Inglise keeles meil on samamoodi, õpilased õpivad erinevate õppematerjalide toel, erinevas tempos ja kui enamasti on grupi, ma ütleks isegi nagu heterogeensed, siis meil on alati see grupp, kelle nii-öelda õpiväljundid on kõrgemad, kui gümnaasiumi õppeprogramm ette näeb. Ehk siis, kes liiguvadki kohe 10. klassist alates, näiteks inglise keelest C1 tase. Ehk siis nendel on teised õppematerjalid, teine programm ja nii edasi. Et on neid, kes on 10. klassis juba teinud ära C1 rahvusvahelise eksami, mis tähendab seda, et tal on gümnaasiumi õpiväljundid täidetud, ta enam inglise keelt õppima ei pea, ta saab keskenduda teistele ainetele. Et seda kool igas mõttes toetab. Ehk siis inglise keele lähtetaseme test tuleb veel teha, see ei mõjuta vastuvõtu tulemust. See tuleb lihtsalt ära teha, selle alusel me moodustame grupid. Ja siis teine oli see mooduli valik, et selle kohta ka tuleb siis, kui olete jah sõna ära öelnud, siis enne juulit siis ka kiri.
После того, как вы уже примете приглашение на поступление в нашу гимназию, есть еще два важных выбора. Про один мы уже говорили, это выбор модулей, который тоже нужно будет сделать в системе, а также нужно будет зарегистрироваться на тест по английскому языку. Результаты теста уже никаким образом не влияют на ваше поступление. Вы уже поступили, вы уже наш ученик. Две даты в июне у нас 15 июня и 29 июня вы можете выбрать. Из этих дат, если совсем не получается, то, конечно, это не значит, что вы не сможете к нам прийти учиться. Мы придумаем, мы найдем другое время, когда провести этот тест. И для чего мы проводим этот тест? Мы разделяем ребят тоже по уровню английского языка на группы. И у нас формируется группа на C1 уровень, когда ребята сдают уже в 11 классе, например, экзамен по английскому языку на уровень C1, что значит, что их программа уже выполнена, и они имеют право не ходить на уроки английского языка и сконцентрироваться на чем-то другом или выбрать какой-то другой язык для изучения. И также группы, где нужно больше поддержки. Мы используем разные материалы, готовим ребят к разным экзаменам, поэтому этот тест необходим нам для того, чтобы примерно otsенить уровень поступающих. Meie kool tegutseb küll alles 3. aastat, aga ma panin järgnevalt natukene tulemusi, mida me kool on saavutanud mõtteaineks ja mille poolest me näeme, et me oleme pingutanud ja pingutame koolina ka edaspidi. Ehk siis natukene sellist faktilist infot ka siis teile. On välja toodud Narva gümnaasiumi riigieksami tulemused esimesel aastal, kus siis lõpetas ületulev lend, kes õppis meil 8-9 kuud, eks ole, ja nüüd eelmisel aastal, kes õppisid 2 aastat siis meie koolis. Sellel aastal lõpetavad noored, kes on 3 aastat siis õppinud meie koolis, kes on kogu gümnaasiumi programmi. Ja millele ma juhin tähelepanu on siis rea lõpus olevale muutuse protsendile siis erinevates ainetes ja lisaks siis Narva linna keskmisele ja Eesti keskmisele. Et kui me vaatame eesti keel teise keelena riigieksami tulemust, siis kui me vaatame Narva ja Sillamäe piirkonda, siis Narva gümnaasiumil on kõige kõrgemad tule täna. Fakt lihtsalt. 88% eelmise aasta lõpetajatest sai B2 taseme siis kätte. Ehk siis me näeme vaeva selleks, et mis tahes keeleoskusega noor inimene tuleb, et ta saab siin heast, suurepärasest veel suurepärasemaks. Siis. Ja samamoodi inglise keeles, kui me võtame Narva Sillamäe, siis Narva gümnaasiumi viimase aasta tulemus oli kõige kõrgem. Здесь вы видите результаты экзаменов за предыдущие 2 года. Первый год показывает результаты учащихся, которые учились у нас 9 месяцев. Второй столбик – это результаты тех, кто учились с нами 2 года. А в последнем вы видите изменения, насколько вырос результат экзамена по сравнению с первым годом. И что хочется отметить, что результаты этого года, если мы рассматриваем все гимназии Нарвы и Силамяя, то как в эстонском, так и в английском языке мы являемся лучшей школой по результатам по эстонскому и по английскому языку. И kõik ütlesidki. Jah, inglise keeles ka, sa ütlesid ära kõik. Да, про английский. Ja siin ei ole toodud neid välja, kes siis sooritusid Cambridge'i eksami, eks ole, C1 taseme eksami. C1 taseme eksamis oli ka meie punktiskoor kõige kõrgem, siis kes siis C1 sooritasid. Lisaks meie õpilased sooritavad veel FCI eksamid ja Jeltsi ka siis. Здесь не учтены результаты того, что ребята сдают английский на C1. В этом показателе мы тоже являемся лучшей школой в этом районе. И вспомнила, что хотела добавить. В прошлом году больше, чем 80% учащихся достигли уровня B2 по эстонскому языку. И некоторые группы показали общий средний результат выше, чем 8. Только сильные были группы, что результат был... Ja matemaatikas siis laias ja kitsas matemaatikas on see muutus oli veel suurem. Ja me ise ka ehmatasime ära, sest nii suur, tavaliselt see muutus on mingi 3%, 4%, aga 19 ja 21 on väga suur muutus. Ma loodan, et me suudame loomulikult seda
seda muutust hoida. Nüüd kindlasti järgmine aasta ei tule veel 20% kõrgemad, aga me loodame ikkagist, et me oleme meie noortesse täna panustanud võimalikult palju ja et sealt tulevad head tulemused. Nüüd, kuidas me positsioneerume siis meie piirkonnas? Täna on Narva linnas üks munitsipaalkool, kelle matemaatika tulemused on kõrgemad. Aga mida tuleb arvesse võtta, on see, et lai matemaatika munitsipaalkool 7 sooritaja 7 ja Narva gümnaasium lai matemaatika 94 sooritaja. Et kuidas moodustub keskmine tulemus? Ehk siis, kui ma võtan ka 7 õpilast, siis need 7 õpilast teevad mul 100-le. Mitte päris 100-le, aga 95-le eelmise aasta näitel. Et siin on see vahe, et kui palju oli eksamite sooritajaid. Ehk siis kas 7 eksami sooritajat, kelle tulemus on kõrge või 94, kelle tulemus on kõrge siis. Ja matemaatikas oli küll, ma ütlen, eelmise lennu lõpetajatel oli 3 klassi. Meil eelmine aasta lõpetas 7 klassi gümnaasiumi. Oli 3 klassi, kelle matemaatika tulemused olid üle 80. Terve klassi 82, 85 ja nii edasi. Что касается математики, здесь наиболее большой рост у нас произошел. Мы, конечно, не ожидаем, что на 20% и в этом году увеличится, но надеемся на рост также. Этот результат не является лучшим в Нарве. Есть муниципальная школа, где результат выше, но что стоит учитывать при учете этого результата, это то, что в той школе сдавало всего 7 человек, например, на широкий курс математику, в нашей школе 94, да, то есть учитывать, как создается этот средний балл, как бы тоже необходимо. Ja riigieksami et kooli kvaliteeti tegelikult näitab veel palju rohkem asju, mitte ainult riigieksami tulemused, kindlasti mitte, et ka see, kuidas õpilased ennast koolis tunnevad, lisaks mis võimalused on, miks riigieksami tulemused on olulised, on just tegelikult see, et selle alusel liigub noor edasi kõrgkooli, ülikooli. Kui see tulemus, et keegi ei vaata, kui tore noor inimene sa oled, kui sa astud ülikooli, vaadatakse puhtalt statistiliselt sinu tulemusi. Kas on akadeemiline test, riigieksamid ja nii edasi, et miks ta täna on kõige muu kõrval ka oluline. И для всех выпускников, и для нас результаты важны, потому что на основании этих результатов сейчас происходит прием в университеты, и в первую очередь смотрят на результаты. Прежде чем даже пригласить вас на собеседование в университет, вы пройдете первый отбор в соответствии с тем, насколько хорошо у вас даны госэкзамены. Ja ma tõin siia välja ka siis riikliku rahulolu uuringu tulemuste järgi, et mille poolest meie kool positiivselt silma paistab, ehk siis mis on need tugevused, kus meie tulemused on siis Eesti keskmisest siis statistiliselt oluliselt kõrgemad. On see, kuidas me oma noori siis individuaalselt tunnustame, millist tagasisidet meie õpetajad õpilastele annavad ja see, kuidas me toetame agentsust. Agentsus tähendab siis sellist noorte inimeste tegevusvõimekuse toetamist, et need on 3 siis faktorid, mille poolest me selgelt eristume. Согласно опроснику удовлетворенности школьной жизни, мы хотели бы тоже выделить наши сильные стороны. Это то, где мы выше по показателям, чем средний по Эстонии показатель. Это то, что мы прикладываем массу усилий, чтобы заметить любые достижения наших учащихся. Это агентность, то есть способность ученика выбирать свой путь, комплектовать этот путь и делать осознанный выбор, и также обратная связь, которая поддерживает развитие. Nii, ja ma siin pikalt ei peatu, aga üks oluline pool, mille poolest me veel täna selgelt oleme ise uhked oma õpilaste, oma õpetajate üle, on kõrged tulemused nii linna kui ka siis riiklikel olümpiaadidel. Ja seda mitte ainult siis reaal- ja loodusainetes, vaid tegelikult ka spordis, loovainetes, keeltes ja nii edasi siis. Хотим также отметить, что у нас не только есть достижения в экзаменах, но также учащиеся активно участвуют в олимпиадах, достигают серьезных результатов как на местном уровне, так и на региональном уровне, не только в естественных и реальных предметах, также в языках, в искусстве, в музыке.
Nii, projekti tegevuse kohta oli ka küsimus, et siin on välja toodud, meil on hetkel 2 rahvusvahelist projekti, 3. on kirjutatud ja kuidas projekti tegevustes osaletakse, on see, et kui õpilane osaleb projektis, siis meie koolis arvestatakse seda kursusena. Ehk siis see ei ole lihtsalt niisama tore tegevus, vaid kõik need ettevalmistavad tegevused, et need siis lähevad õppekava osana õpilasele kirja ja hetkel on siis 2 pooleli olevat projekti, mis siis jätkuvad ka järgmisel õppeaastal ja juba on üks uus Erasmus projekt ka, taotlus on sisse antud. Школа занимается проектной деятельностью. Проектная деятельность активным участникам зачисляется как курс, потому что это не просто какое-то увеселение, это серьезная работа. Курс или 2, в зависимости от того, насколько большая работа. Сейчас есть 2 текущих проекта, и также мы ждем решения по очередному проекту. Nii, ja see on, ma luban, see on viimane. Lihtsalt ma vaatan kella, et see kohe saab 2 tundi täis ja et see on jah. Ühesõnaga, ma panin kirja veel need küsimused, mida teie ise esitasite ja millele te soovisite vastuseid siis saada. Ehk siis võtame siis 2 küsimust korraga, et siis sa saad vene keelde tõlkida. Flex programm siis kes kandideerivad gümnaasiumisse. Meil on varasem kogemus olemas, meil on õpilased Flex programmi raames siis vahetusõpilasena USA-s siis õppinud 1 aasta ja kuidas see välja näeb, õpilane tuleb, astub meie kooli 10. klassi sisse ja siis tuleb september ja siis ta läheb Flex programmiga aastaks, õpib teises koolis. Kui ta tagasi tuleb, ta on Narva gümnaasiumi õpilaste nimekirjas, kui ta tagasi tuleb, siis ta jätkab õpinguid 10. klassist. Ehk siis kuna Eesti riiklik õppekava on üks, USA-s on teine õppekava, siis põhimõtteliselt see noor inimene, kes käib Flexiga aasta USA-s, kaotab aasta. Et tema gümnaasiumi õppe läheb 4-aastaseks. Seetõttu, et aasta aega õpib mujal. Üks õpilane praegu hakkab lõpetama, kes käis üle-eelmine aasta, oli aasta aega ära ja praegu on ka üks õpilane siis Flex programmiga. Ehk siis vaadates nende noorte kogemusi, siis kes mõtlevad kandideerida, kindlasti väga soovitan, et see 1 aasta noore inimese elusse pole tegelikult mitte midagi võrreldes selle kogemusega, mis ta saab. Ja teine vastus on see, et antakse ikka kodutöid. Õppekavas on meil reguleeritud, et riigieksami ainetes võib anda kuni 20-minutilise kodutöö järgmiseks päevaks ja teistes ainetes kuni 15-minutilise. Et me oleme kokku leppinud need piirangud, aga et seda ma küll lubada ei saa, et te tulete gümnaasiumi ja siis ma ütlen, et teil koduseid õpiülesandeid ei ole. Aga need õpiülesanded on rohkem siis mitte uue materjali omandamine, vaid mingite harjutuste läbitegemine, kinnistamine ja nii edasi. Первый вопрос касается программы Flex, когда учащийся уезжает на целый год в Америку для изучения английского языка. У нас такие ребята есть. Они поступают к нам в гимназию на общих условиях, они заносятся в список учащихся и находятся в этом списке и во время прохождения этой программы, и когда они возвращаются, они просто начинают свою учебу в 10 классе. То есть я бы не сказала, что учащийся теряет год, я бы сказала, что его просто учеба длится 4 года, 1 год в Америке, 3 года у нас. Это великолепная возможность. Если кто желает, обязательно пользуйтесь ей. И по поводу домашних заданий, да, в нашей школе есть домашние задания, мы не будем отрицать этого, но оно у нас ограничено 20 минут по предметам, которые касаются экзаменационных предметов, по экзаменационным предметам и 15 минут по всем остальным предметам. И домашние задания нацелены на повторение, на отработку каких-то навыков, а не на прохождение новых. Nii, 3. küsimus, et mis on väga hea küsimus, et kuidas kool toetab õpilase isikusepärase stiili ja tugevust arengut, mitte ainult tehnilise taseme tõstmist. Sellel teemal ma võiksin rääkida siin päevi, aga kahjuks teil päevi aega ei ole. Aga võibolla siis mõned näited siia tuua on läbi nende valikute, et nii nagu ma ütlesin, et me ei pea oluliseks ainult, ma ei tea, reaalaineid või keeli. Tegelikult õpilasel, kes tuleb gümnaasiumi, tal on väga palju võimalusi tegeleda spordiga, loovainetega, projektidega. Osad õpilased isegi töötavad koolis helitehnikutena, on saanud koolitust, saavad ka töökogemuse juba koolis töötamise ajal. Ehk siis neid variante ja võimalusi on palju, ehk siis me ei tähtsusta ühte teisele, et sõltuvalt sellest, mis on õpilase huvid ja opid, oleme me püüdnud neid võimalusi luua. Kas või sel nädalal olid tuumprojekti etendused, noored siis tegid improteatrit.
Et lihtsalt üks näide. No ma vastan, rääkida ise ka ära siis, et kõige suuremad väljakutsed esimesel õppeaastal ja kuidas nendega siis kool aitab toime tulla. Kõige paremini ütlevad 10. klassi õpilased, mis need väljakutsed on. Mida ma tean enda 10. klassi näitel, siis oli see, et kui esimene periood läbi sai novembris, siis olid nad kõik natukene näost rohelised. Sest et, ja miks nad näost rohelised olid, oli see, et uus kool, uued õpetajad, uus programm, uued klassiruumid, uus tunniplaan, uus hindamine, hästi palju uut ja see harjumine gümnaasiumi tempoga, ehk siis see kohanemine võttis aega. Ehk siis need esimesed 3 kuud tuleb pingutada, on raske, noored on väsinud, aga see läheb mööda. Teise perioodi lõpus ma küsisin, et kuidas teil täna läheb, siis ei, me oleme harjunud juba, me oleme kohanenud, kõik on hästi. Et see on lihtsalt selline üleminek. Школа не концентрируется на каком-то одном направлении. Мы поддерживаем ребят во всех направлениях, будь то математика или биология, языки, а также музыкальные направления, спортивные направления. И это поддерживается через предметы по выбору, через возможность, опять же, я говорила уже про наш кули-бенд, или участие в каких-то проектах. Например, вот в понедельник, в среду у нас наши учащиеся делали постановку, импровизированный такой театр был. Вот, поэтому со всех сторон поддерживаем, даем возможность ребятам даже получить опыт работы в нашей школе. У нас есть звуковые техники, у которых это должность, они получают за это деньги, и они помогают нам организовывать разные мероприятия. В плане основных вызовов для поступающих это, конечно, необходимость привыкнуть ко всему новому. Новое здание, новые учителя, новые правила, новая даже система оценивания. Поэтому, да, сначала в первый период трудно, но уже ко второму периоду ребята говорят, что привыкают, понимают, как все работает, и все становится гораздо проще. Nii, järgmine, kuidas näeb välja koostöö päris projektide või ettevõtetega, siis projektidest me rääkisime. Projektides osalemine on õppekava osa. Noored on meil käinud, vabandust, ma ei saa seda hääletuks panna, sest et see on mu laps, kes suudab saata sellist teavitust, mida ei ole võimalik. Sest mul on telefon hääletu tegelikult. Ja kuhu ma läin? Projektides noored käisid Strasbourgis, Lätis, kus nad veel käisid meil? 2 korda käisid Strasbourgis veel, eks ole. Ja ettevõtetega koostöö on meil siis planeeritud G2 õppemoodulitesse, et kui G1-s on nad suhteliselt akadeemilised, siis G2-s oleme kaasanud ka partnereid siis sinna juurde. Про проекты мы уже говорили. Могу уточнить, в Страсбург, например, ездили мы по проекту Еврошколы и по проекту, связанному с французским языком. Да? Работа с предприятиями тоже ведется. И, например, Нарва Хайгла приглашает к себе на День тени ребят. Поэтому, да, это все существует. Мы этим занимаемся, развиваемся, двигаемся. Ja reaalse töökogemus. Ei ole hullu midagi, neil on isa on kodus. Reaalset töökogemust enam üldjuhul gümnaasiumis ei saa, sest gümnaasium, nii nagu ma ütlesin, et on ikkagist akadeemilise kallakuga. Mida õpilased saavad, see on seotud ka siis selle järgmise küsimuse vastusega, on see, et 10. klassis meie õpilased teevad vabatahtlikku tööd. G2-s see on siis mentorluse ja küpsuseksami osa. G2-st nad käivad töövarjutamas, endale sobivat siis eriala ja G3-s on neil siis ette nähtud avatud ustepäeva või ülikooli siis tudengi varjuks käimine. Ja see on selleks, et toetada siis gümnasisti edasi liikumist гимназиумist siis kõrgkooli. Конкретного рабочего опыта, конечно, многим получить у нас в гимназии невозможно, но мы направляем ребят в их карьерном пути, и в рамках нашего экзамена на зрелость они в 10 классе выполняют волонтерскую работу, в 11 классе отправляются на День тени на какое-то предприятие или в какую-то фирму, и в 12 классе являются тенью студента или посещают День открытых дверей. И в рамках всех этих мероприятий они пытаются формировать свой выбор, свой карьерный путь, и менторство помогает им в этом. Jah, selle sama küsimusega seoses iga kuu käivad ka külalislektorid
erinevad inimesed erinevatest eluvaldkondadest käivad siis noortele rääkimast oma kogemusest, oma haridusest, oma valikutest ja noored saavad ise valida, keda nad siis kuulama lähevad siis lisaks. Ja see on kõik selleks, et nad paremini suudaksid teha oma järgnevaid siis valikuid. И каждый месяц к нам приходят приглашенные лекторы, 6-7 человек. Ребята выбирают, кого бы они хотели послушать. Они из совершенно разных областей. И, соответственно, ребята тоже могут формировать свой опыт, общаясь с ними, слушая об их карьерном пути, какие вызовы были у них в жизни. Это тоже является частью нашего экзамена на зрелость. Ja viimase küsimuse vastus, kas valmistame, toetame Jeltsi ja Cambridge'i eksami tegemist, siis loomulikult vastus on jah. Et sellest sai juba täna räägitud ka. К различным экзаменам по английскому языку мы готовим, да. Nii, ja nüüd me oleme kõik küsimused ära vastanud ja jõudnud finišisse tänase infotunniga, mis venis 2 tunni pikkuseks siis täna. Et kui kellelgi on veel küsimusi tekkinud, siis loomulikult neid küsimusi saab veel täna esitada või hiljem kirjalikult saata. Nüüd kell on küll palju, aga kui on täna siin huvilisi, kes soovivad kooliga veel tutvuda, siis võimalus on olemas. Meil on isegi õpilased kooli tulnud, kes kui õpilased ei ole veel väsinud ja tahavad majaga tutvuda ja pääseda ka nendesse ruumidesse, kuhu tavaliselt õpilased võib-olla ei pääse, siis täna on selleks võimalus. Ja loomulikult ka vanematel on võimalik siis koolimajaga tutvuda. Meie õpetajad on siin olemas ja valmis siis sellist tuuri tegema ja näitama neid võimalusi. Ehk siis kohustust ei ole, et see on võimalus, kuna kell on juba palju, homme on ka tööpäev, aga et see võimalus on siis olemas. Nii. Времени уже много прошло, но мы все-таки для тех, кто заинтересован и хочет посмотреть нашу школу, то тур по нашей школе ожидает вас. Пожалуйста, просто сообщите о вашем желании, не знаю, подойдите ко мне. Вот Анна еще есть. У нас есть ученики. Если кто-то из учеников хочет пройти тур.